Salam and welcome. Thank you for joining me in episode number 49 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, Die Heilige Quran. Die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. Ameen. Please obtain your copies of the Quran from the IDM. Remember, for international numbers, please add +27 and then remove the 0, right? So IDM 031 3046883, IPCI 031 3060026, and MJC 021 684 or Muhammad's Hardware 012 374 6102. And my copy, I obtained it from Jones, who obtained it from Muhammad's Hardware. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. And as we mentioned, we are busy with chapter 2 of the Holy Quran, which is Surah Al-Baqarah, the cow or the heifer or decree. Part number 49, Surah Al-Baqarah, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim. Hoofstuk 2, decree, Surah 2, Surah Al-Baqarah. Afdeling 34, dwang in die godsdienst verbode. O julle wat glo, spandeer van wat ons aan julle gegee het, voordat die dag kom waarop daar geen handel, geen vriendskap en geen voorskap meer sal wees nie. En die ongelowiges is die kwaaddoeners. Allah. Dit is die sterkste vers in die hele Koran. Dit is Ayat al-Kursi. Allah, daar is geen God behalwe hy nie. Die ewig, die ewig lewende, die onafhanklike, al-Hayyu al-Qayyum, deur wie alles bestaan. Hy slymer of slaap nie. Alles wat dit is die sterkte. Dit is also genoemd as Ayat al-Kursi, the verse of the throne, right? Laat ons begin weer. Allah, daar is geen God behalwe hy nie. Die ewig lewende, die onafhanklike, deur wie alles bestaan. Hy slymer of slaap nie. Alles wat in die hemele en op die aarde is, behoort aan hom. Wie kan by hom intree sonder toestemming? Hy weet wat voor hulle was en wat agter hulle is, en hulle kan geen deel van sy kennis omvat nie, behalwe waartoe hy toestem. Sy kennis strek oor die hemele en oor die aarde, en die instandhouding van albei vermoë hom nie. Hy is die verhewende, die grootste. Daar is geen dwang in die godsdienst nie. There is no compulsion in religion. You cannot force anyone to believe. Religion or belief must be free will. There is no compulsion in religion. Daar is geen dwang in die godsdienst nie. Die ware weg is inderdaad duidelik te skei van die dwaling. Wie dan die duiwel verloon en aan Allah glo, het 'n sterk greep wat nooit sal meegee nie. En Allah is alhorend, alwetend. Allah is die vriend van hulle wat glo. Hy lei hulle uit die duisternis na die lig. Die duiwel is die vriend van die ongelowiges wat hulle verplaas uit die lig na die duisternis. Allah is die bewoners van die vuur. Astaghfirullah, laat ons weer begin. Allah is die vriend van hulle wat glo. Hy lei hulle uit die duisternis na die lig. Die duiwel is die vriend van die ongelowiges
Wat hulle verplaas uit die lig na die duisternis. Hulle is die bewonings van die vuur. Daarin sal hulle vir ewig vertoon. Hulle sal ewig daar in die vuur. Those that don't believe in Allah. Allah is the friend of those who believe. And those who reject Allah, it's very simple. There's only two types of people. Allah, the believers versus the unbelievers. Allah is there. Those who believe in Allah and those who reject Allah. In conclusion, those are destined for heaven and those are destined for hell, in simple terms, right? So join me in the next episode, which is episode number 50, Surah Al-Baqarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.